Vi radite aukcije. Da, radimo aukcije, opet ide kroz MLS sistem. Kako to funkcionira, otprilike neki primjer, ako je kuća $1.000.000, za napraviti aukciju mi stavimo malo ispod tržišta. Ja bi stavio za svrhe aukcije 950. Onda u sustavu MLS-a napišemo, a sve ponude ćemo pogledati ponedjeljkom u 5, ili većinom stavimo na aukciju četvrtkom ujutro, pokazivamo kuću petak, subota i nedjelju, a primamo ponude ponedjeljkom. Imamo sustav kroz MLS, da kada dođe svaka ponuda, automatski idu poruke, mailovi, SMS svim drugim agentima koji su pokazali koliko je ponuda. Onda tipično svi drže ponudu do zadnje sekunde. Onda recimo ako kažemo u 5 nije to fiksno, ponude dolaze do 5:30. I onda možda ta prva osoba koja je napravila ponudu u 4:50 ponedjeljkom, kad oni dobiju poruku da imamo 7 ponuda, onda oni često dignu svoju ponudu. Da primimo sve ponude, ako ih ima 6, ja to trebam staviti u Excel spreadsheet, da potpiše vlasnik da je primljeno 6 ponuda. Zašto to vlasnik potpiše? Zato svakoj ponudi koja nije uspješna, zakonski trebamo poslati taj papir da oni znaju da je bilo 6 ponuda i trebamo staviti ime svake agencije. Ali što se prije događalo u Kanadi prije toga zakona, nekada su ljudi malo muljali i rekli bi ima 5 ponuda, zapravo bilo 3. Onda je rekla vlada, neće više toga biti, traće vlasnik i agent potpisati baš sve ponude koje su primljene u koje vrijeme. I onda vlasnik pogleda tih 5-6 ponuda, već koliko ima, a tipično samo uzme najbolju ponudu, potpiše i to je to, i ovim drugima koji nisu uspješno šaljemo nazad taj papir koji ima listu svih ponuda koji su primljene. Kupac kontaktira svog agenta, kaže Aljoša, ja želim vidjeti ovu vilu, Aljoša ide u MLS sustav, kaže ok, super, možemo pogledati sljedeće 3 dana, samo da znate, ovdje je organizirana aukcija, primat će vlasnik ponude 5 u ponedjeljak, ako ste zainteresirani, ja ću napisati ugovor, poslat ćemo u ponedjeljak i onda ću ja vama dati izvještaj koliko ima ponuda i možete promijeniti cijenu. Ako ima 2 ponude, nude jednu cijenu, ako čuje da ima 6, onda možda malo